يسقط النظام دولة الأحرار 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 يسقط النظام أبا la dictature 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 أبا les généraux أبا les généraux أبا les généraux أبا les généraux assassin Macron complice généraux assassin Macron complice généraux assassin complice généraux assassin Macron 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 complice généraux والحرقات دولة قتلتهم والحرقات دولة قتلتهم والحرقات دولة قتلتهم والحرقات دولة قتلتهم والحرقة ربي يرحمهم والحرقة ربي يرحمهم والحرقة ربي يرحمهم والحرقة ربي يرحمهم والشهداء 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 ربي يرحمهم ماتوا الشهداء ما زال حنايا 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 وينك يا عدالة اعتقالات دايرة حالة وينك يا عدالة اعتقالات دايرة حالة ماتوا الشهداء ما زال حنايا ماتوا الشهداء ما زال حنايا ماتوا الشهداء ماتوا الشهداء وينك يا عدالة الاعتقالات دايرة حالة وينك يا عدالة اعتقالات دايرة حالة جيبو زغماتي الحراش 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 جيبو تبون الحراش جيبو زغماتي انتوما تحبوا الدنيا والدنيا راها فانية احنا نحبوا الجزائر ما كاش عصابة تانية انتوما تحبوا الدنيا والدنيا راها فانية نحبوا الجزائر ما كاش عصابة تانية قولوا للبلطجي عامون مزيان سلمية بعدك الارهابي تحرمني من الحرية قولوا للبلطجي عامون مزيان سلمية بعدك الارهابي تحرمني من الحرية انتوما تحبوا الدنيا والدنيا راها فانية احنا نحبوا الجزائر
ما كاش عصابة تانية. نتوما تحبوا الدنيا والدنيا راها فانية. انا نحبوا الجزائر ما كاش عصابة تانية. قولوا للبلطجي عامل سياسة المية. بعتك الارهابي حامل بالحرية. لا 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 لا. الله يا مولانا وفقنا كون معانا. نحو هاد الخونة يتنحوا. يا الله يا مولانا وفقنا كون معانا. نحو هاد الخونة يتنحوا. يا الله يا مولانا وفقنا كون معانا. نحو هاد الخونة يتنحوا. يا الله يا مولانا وفقنا كون معانا. نحو هاد الخونة بابا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا sans exception, même ceux de 92, parce qu'il y a des gens qui ne sont C'est tout à fait normal qu'on soit différent. Il faut qu'on soit différent. C'est la base même de la démocratie. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans un enjeu qui dépasse la laïcité, qui dépasse l'islamisme. Nous sommes dans un enjeu de l'édification d'un État que nous n'avons jamais eu. Il nous manque aujourd'hui, tous ensemble, avec toutes nos différences, de s'accorder sur un minimum républicain, un minimum démocratique, pour que nous puissions aller ensemble, main dans la main, avec. Je ne souhaite pas qu'on soit dans aucune espèce d'exclusion. Il n'y a pas de justification à l'exclusion, même si l'opinion qui est en face de nous nous fait peur. Parce qu'après tout, c'est la peur
Je comprends la peur des uns et des autres. C'est tout à fait normal qu'un conservateur à qui on a raconté une histoire ait peur du laïc à côté du progressiste. Et le progressiste aussi ait développé une peur vis-à-vis de son voisin. Et finalement, les deux ont peur du régime en place. L'enjeu est important. Aujourd'hui, ce que je souhaite, et je vous invite tous à le faire, de penser à ces victimes de la démocratie, à ces victimes de la démocratie depuis 49, 54, 56, 57 avec l'assassinat de Abbas et de Ben Mehdi, à penser aux victimes de 63, à penser aux victimes de 80, à penser aux victimes de 88, de 86 à Constantine, de penser aux victimes du terrorisme qui ont donné de leur vie pour la démocratie, et de penser aux victimes de 2001, de 2011, à toutes les Algériennes, à toutes les femmes, à tous les enfants, à tous les hommes, à tous les vieux qui ont donné leur vie pour la démocratie. Aujourd'hui, il s'agit d'affirmer notre volonté d'aller dans un processus réellement démocratique, un processus républicain, un processus où l'Algérien comprend ce qu'est la culture de l'État, ce qu'est la démocratie, ce qu'est Tekdoud, ce qu'est la République, c'est-à-dire Tekdouda. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour finir, soyons une seule femme, un seul homme, pour dire à ce régime que nous n'acceptons pas يريحوا dans une cellule سميت شحال من ساعة في النهار ما نقبلوش الظلم كونك واش تكون l'arbitraire doit cesser et les gens au pouvoir doivent comprendre qu'il n'y a aucune issue, qu'il n'y a aucune issue à cette crise. عقل ما مسكين عطشان ديمقراطية حرة ديمقراطية